Kanigade ka Akashvani Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakong sanjo ko kubor mentaga step. Menteri rang bado kari ulaong ye kijela ban chnala kumno kawe kejaka jung okai perthai kawa biang nut kijing don kam. Menteri kena ke Sarkar Pedang jong ketenat skill development but entrepreneurship ulaong bakatan shtelam mingi kedega shlem jong ke India ke banyak caprang. Ka leaniam raj meliam kala sedang henin kesngi. Batla Dawano Chief Advisor ke Sarkar Bersipor ke Bangladesh banbo egelenti ke Bashay na kebenta ka election hakari Bangladesh. Ka kubor ke babnya. Menteri rang bado kari Narendra Modi ulaong ya ke jela bala kumno bansna bat kentia kowe ke jaka jung okai perthai haman la ke jela ke banyahap bat ke badan ha ke perthai de bapen biang ya baro ke jing don kam bat ke jing tai jing shna. Haba penya ya ke jingelang ke Basipo jong ka Governing Council ka Niti Ayog ha New Delhi hinen kesngi. Menteri rang bado ulaban halor kene kamat jong ka jela kawe ke jaka wan jungok ki beriau ke perthai. Ulaong bakani omtang bakan kentiu ka kam jungok kai perthai nrekan lam sya ke jingkio ba jingroi kinong ba ki marjan. Ula kentu ya baro bantre ke rukom ban kentup lang ya ki kentai haki kam ki jam. Baro ki jela bat ki Union Territory ki lepen pau ke jingkershan ki sipai ha ke Operation Sindur. Ki lepen pau ke ne ke jingelang jongka Governing Council ka Niti Ayog New Delhi hinen kesngi. Habakrani kilat patai kubor Chief Executive Officer ka Niti Ayog BVR Subramaniam ulaong bagadan ke jingsngo bitar ke belajar ha Pahalgam. Ulaong shosho bo menteri rang bado ulaban halor ka jingpoi syakathong jangka Viksit Bharat ka badan kami ka bor jangka kenhuan ke India ya ka balapeni ha ka Operation Sindur. Menteri kena ke tenat skill development but entrepreneurship ke Sarkar Pedang Jayant Chaudhuri ulaong bagatan shtelam mingi kamde syo tang ke benta ke barit ke India. Nrai kala dei ke shlem jong ke jingel enti ke India syaki kampen roy. Haba kerana ke jingelang Rising Northeast Investors Summit Hajar Arpusan ha New Delhi hinen kesngi. Jayant Chaudhuri ulaong banado ka jingpoi ke Mizoram shispa ka jingdon ke banang thok nang pule syadu ka mensim trei kam lajong ki samla ka than shtelam mingi ka peni ka bor ban khebiang bat ka jingklan jong ke emlang salang. Menteri rang bado kari Narendra Modi unesam ya ki sembo perkat juu bat gibreu hakari bat cabari rukumjo ha ke program Man Ki Baat leng ba ka Akashvani menta ke step ka porkat we beje. Kani kan degesian ke basispa arpuar ba menteri rang bado ona jingkran ha kani ka program basisian shibnai leng ba ke radio. Onla abanyo ke jingkran menteri rang bado na baro ki network ka Akashvani bat Doordarshan na ke website AIR News bat na ka news on AIR mobile app. Onla rubanyo na ke YouTube channel jong ka office menteri rang bado jong ka tenat information bat broadcasting bat jong ka DD News. Mariadap keren menteri rang bado ah kaktian Hindi on pensngau se gijing penkala sya kaktian Kasi jantia bat garo. Ya gini gijuk gijing penkala on la banyo sngau biang la shibet janmiet nadu kapor prabaje. Ka leaniam raj meliam basisin sisnem kala sedang henen kesngi. Layalam ya kini gijing leaniam daga sankur katwekur. Kani kala sedang namau narian bat kan kut ha ulum shelong ha kaba an penlong ha kini gilai sngi ya kejing le aniam bat kejing syat. La penlong ya kani ban kerpat kejing kerku no try nong bu nong tau ban yo kejing ada na ulai rengkau basa. Kani ko kubor kawan chapi na ka Akashvani Shillong. Na ka Akashvani Shillong ina beteng biang ya ka kubor. Ha ka jingkulmar ke balami ha kari Bangladesh ka National Citizens Party ke berang syuthau temai nim kesingi keladawan ke Sarkar Bersipor pelayalam do Muhammad Yunus ban penbenai kelenti ke Bashay na ke bentak election hakari. Chief Advisor ulakular ban wanra ke jingkela bat ke jingle hok haswa ke election. La ban pengen mau biang hang ni ba ka Meghalaya Board of School Education MBOS kan penbenai ke result jong examen supplementary examination Hajar Arpusan la syai kesngi ha ke porlong trei. Ya ke result la banyo na ke website www.mbos.in. Ka Central Bureau of Communication Shillong hapo jong ketenat information bat broadcasting ke Sarkar Pedang Kala penlong ya ke program pensutuk pat ba ha ka kentiu Chaprang Higher Secondary School halat lingkot.
Ka Central Bureau of Communication kapla jingmut halor ke jingyalap jong ke sorkar pedeng ki bedai baga jinglek khoj ka bam bataimet ke jing sngotho spang kamariang bat kiwe-kiwe. I Dr. L. Jaba i bedai i medical officer bat i bakmi ru ya kalat lengkot PHC i loong ba ka jing thong dieng ha ka kerteng jong ka kemir ka de jing IT sha kamariang. Kila don ru jing kop kum ka quiz ka jing thau ki ka bal penshong nong rem halor ka kot ka khia ka jing lek khoj bat kamariang. Ya Wembley ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum lapan ke no sha ka Christian Medical College Havelor nen ka step bani jing sumar sho na ka jing shitom ka balabat yau. Kita long kubor ki tu ba uba Adelbert Nongrum ule shitom lakat tu kan ni bonladan hapo ka jing sumar ha ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital Hajayau Shillong. Nen ka step pat lapan kerja anu usha velor da ka air ambulance na ka kat lingsun na umroy bat lapan ke diu sha velor. Da ka jingtmu bandon ka jinget trailang ha pedeng ki riu champang ha ka pule puthi bat ka karkhana. Ha ka perthai ka bakla state ka tenat pule management jong ke school ba Northeastern Hill University Tura Campus kala penlong ya ka senegos arhajar arpusan ha ka balayawan lang kiriu champang kiriwat benia bat kiwe-kiwe lay keren ya ka jinglong kongsan ka jingirei para brio bat ka jinglap thamma ya ki la penlong ya ka ne halor ka mat pedeng ka bate ya kidong peniat ya kikam ha ka lawai lengba ka jinglap thamma ki bat ka jing tebet trekam. Kani kerja kenduk kalau kut no hendin kesgi. Ya ka documentary film jong uba wan prang ding do balai kerteng because we did not choose. Lapan ni ha ka district auditorium hatura hendin kesgi. Ya kani kerja peni ya kani ke film lapan long da ka joint NGOs forum ka Mothers Union bat ki wek nong chong ki balarang ba. Lapan ni ya kani ke film ya ke jingno senyang jong kishnong kitau ka than chitelam mi kamtam ka Meghalaya ha ka thmaba ka baningkong. Da ka ba itu e ka than chitelam mi ngi kum ka shlem jong kisap elakai sports. U Menteri Ketenat Youth Affairs bat sports ka sorkar pedeng u Dr. Mansukh Mandavia. Nin ka sngi ulong ba ka sorkar kan penlong ya ka Khelo India North East Games ha ka weni ki jela jong ka than chitelam mi ngi manla ka snem. Habakrana ka Rising Northeast Investors Summit u Dr. Mansukh Mandavia ulong bakani kan rap bansai kisap batkan kentiru ya ki jingela kai tenrai. Ha ka Swami Vivekananda National Football Championship jong ki kena senrang bahapo arpos nam karta. Ka Meghalaya kan ikun persya ke Mizoram ha ka semi final menta kesngi. On peni live kan ke jingela kai na ka YouTube channel jong ka Indian football. Ki pulit ketin sukiah nen kesni kela kemno ya u komanda ke Ulfa ai Urupam Asom na ke jaka kapot ke jela Assam bat Arunachal Pradesh. Kita long kubor ki thu bonu brio bat ka kenuan ju u kilari akawi ka klau ha ke jaka kapot bat la keno bagi dang temu banle ya ki kam ki belong bean. Hadin balayo e ke jingtip ke batikna ki pulit ke ban talasi bat kilayo ban kemno. Layo ru ban kurup ya ki atyar. Haswa ban penkot ika kubor kan ika step sa shisin kimat bakongsan. Menteri rang ba aduk kari ulong bagi jela ki de ban chna la kumno kawai ke jaka jeng okai perthai ke babiang lut ki jingdan kam. Menteri kena ka tenat skill development ke sorkar pedeng ulong baka than chtelam mingi ke de ke shlem jong ke India ke bayat chaprang. Kale aniam Raj Maliam kala sedang henin kesngi baladawan o chief advisor ke sorkar Bashipor ke Bangladesh banbo ikelenti ke basai na ke benta ke election. Bat kat to ko kubor kalakot dengan nega step ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Ha ka por prabajing ne so baga Delhi station na ka benta ka kubor ka tin Hindi ka banbot ka kubor ka tin Pareng ka por prakat sanmit. Ha ka por prashtang na ka nega station penyo ya ka North East News. Ka por menta kal arjanda partat prabaje.